abantu umuntu bari kwiruka nta yindi mpamvu itumye kwiruka, ntabwo bari muri siporo, ntabwo bagiye kureba umupira w'amaguru, ntabwo bavuye kureba match ya Ligue cyangwa Barcelone, ntabwo bagiye mu gitaramo cy'umuhanzi wari wese, ahubwo n'amasasu bari guhunga mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira ibintu byakomeye, ibintu byamaze guhindura isura isaha n'isaha. Uyu mujyi ukomeje kugenda umuyonga uko umunota ushiko amasaha agenda yicuma, usibye abarwanyi ba AFC M23 nibo bashobora kuba bakemura iki kibazo, baza gutabara aba baturage bakaza kubabohora, kuko nyuma yaho General Gasita akomeje kuba yahura n'ibibazo bikomeye cyane. General Gasita n'ubundi ni umusirikare wa FRDC, ndetse FRDC ikomeje kuvuga ko batazigera bahamukura, ariko abaturage basaze basizoye bati ntave muri Uvira, natahi wabo mu Rwanda, natahi wabo, ntabwo tumushaka hano muri Uvira. Ibintu byakomeye ngira ngo rero nkuko mubibona amasasu ari kuvuga muri aya masaha, ibintu ntabwo bimeze neza habe na gato mu mujyi munini wa Uvira, umujyi wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, umujyi uri ku kiyaga cya Tanganyika, umujyi wegereye umujyi wa Bujumbura wo mu gihugu cy'u Burundi. Ni umujyi urimo ingabo nyinshi z'abarundi, ndetse abenshi ngo bakaba bari ku mupaka biteguye kuba barinda igihugu cyabo mu gihe hari ikosa cyangwa hari icyaba cyahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ku mupaka Ndayishimiye yoherejeyo abasirikare benshi ku buryo budasanzwe. Tugiye kugaruka rero ku mpagarara n'amasasu byakomeje gutera ibi muri Uvira. Menya bimwe kuri General Gasita uvugwa nk'intandaro nk'uko tubikesha BBC. Twibuze cyane rero kuva hagana saa 5 z'ijoro ryo kuwa gatanu mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Uvira ugenzurwa n'uruhande rwa leta mu ntara ya Kivu y'Epfo, humvikanye amasasu menshi nk'uko abahatuye babivuga. Ni nyuma y'uwo munsi wari waranzwe n'impagarara mu bikorwa no gufunga amashuri kubera ubwoba bw'umutekano muke. Olivier Muhasha, umwe mu banyamakuru bari mu mujyi wa Uvira, yabwiye BBC ko aho aba muri uyu mujyi hitwa Kabindura haraye humvikanye amasasu menshi, kandi no mu tundi duce nka Songo, Kimanga, Kalundu na Kilibula naho byaruko. Ntabwo tuzi neza impande ngo zarwanaga, ariko abazarendo na FRDC ntabwo bimeze neza. Urebye n'inama yabahuje ejo ntacyo yagezeho, niko Muhasha abivuga. Kuva kuwa kabiri, kuwa gatatu no kuwa kane muri iki cyumweru gishize, yari iminsi yaranzwe n'impagarara, naho amajoro akumvikanamo amasasu mu bice bitandukanye by'umujyi nk'uko bamwe mu bagize societe civile babitangaje. Kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize, abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro itandukanye yose ubu bita Wazalendo, ubusanzwe ifatanya n'ingabo za leta FRDC, maganye iyoherezwa rya General Olivier Gasita mu mujyi wa Uvira. Gusa no mu cyumweru gishize Wazalendo barwanye n'ingabo za FRDC mu duce twegereye umupaka wa Uvira na Bujumbura mu Burundi. Icyo gihe abategetsi b'iyi ntara bavuze ko ibyo byatewe no kutumvikana kw'impande zombi, ariko impamvu y'uko kutumvikana ntiyavuzwe. Amakuru avuga ko abarwanyi batandukanye ba Wazalendo bashinze barriers ku mihanda itandukanye muri uyu mujyi, ndetse bamwe bagiye bategeka abantu guhagarika ibikorwa byose muri uyu mujyi muri iki cyumweru dusoje. Ndetse n'uyu munsi amasasu akaba azindutse avuga mu mujyi wa Uvira, abaturage bakaba bakomeje kwiruka. Nibumvikana rero kuri General Gasita. Mu Kuboza umwaka ushize, Brigadier General Olivier Gasita Mukondo yagizwe umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe ibikorwa n'ubutasi muri FARDC. Ako karere karimo ibice by'intara za Kivu y'Epfo. Imirimo yatangiye ku mugaragaro tariki ya 13 Mutarama uyu mwaka wa 2025 nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Amakuru avuga ko Gasita yagiye gukorera mu mujyi wa Kindu, ariko akaba yaraherutse gutegekwa kujya gukorera Uvira.
kuva mu ntangiriro z'icyumweru imitwe ya wazalendo yumvikanye yamagana iyoherezwa rye muri uyu mujyi wa kabiri w'intara ya Kivu y'Epfo bamushinja ko yagize uruhare mu ifatwa rya Bukavu. Amashusho yerekanye bamwe mu bakuriye imitwe ya wazalendo bita Gasita umunyarwanda bavuga ko batamushaka muri uwo mujyi. Uyu mujyi n'inkengero zawo bivugwa ko hari imitwe igera kuri 6 ya wazalendo. Iyi mitwe yiganjemo iyahoze yitwa Mayimayi ivuga ko ifite uruhare runini mu kuba uyu mujyi utarafatwa na M23. M23 yo ivuga ko itakomeje imirwano igana Uvira mu kubahiza amasezerano yo guhagarika imirwano yagiye yumvikanwaho, nubwo imirwano ya hato na hato yagiye ikomeza hagati y'impande zombi. General Gasita ubwe ntabwo aragira icyo atangaza ku mugaragaro ku byo wazalendo bamushinja, ariko igisirikare cyagize icyo kibivugaho. Mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu ku wa gatanu, umuvugizi wa FARDC General Sylvain Ekenge Bamusa yavuze ko Gasita ashyigikiwe byuzuye n'igisirikare, ashyigikiwe byuzuye n'abategetsi, by'umwihariko abategetsi ba gisirikare. Ekenge yavuze ko abo bategetsi bazi neza ko Gasita akunda igihugu kandi adahinyuka. Yongera hati iyo biba ari uko inzego zari kuba zaramushyize ku ruhande nk'uko byagenze ku bandi uyu munsi bafunze. Ku wa gatanu mu mujyi wa Uvira habaye inama hagati y'abategetsi ba gisivile, abagisirikare, abagize societe civile n'abakuriye imitwe ya wazalendo ngo bagerageze gushaka ubwumvikane. Mu mashusho yo muri iyi nama, William Yakutumba, umwe mu bakuriye umutwe witwaje intwaro wahoze uzwi cyane nka Mayimayi Yakutumba, yumvikana avuga ko badashaka Gasita muri uyu mujyi. Amushinja ubugambanyi mu ifatwa rya Bukavu. Amakuru avuga ko inama yo kuwa gatanu ntacyo yagezeho, ko bamwe mu bakuriye wazalendo bavuze ko niba Gasita atavuye Bukavu, umupaka n'icyambu cyo ku kiyaga cya Tanganyika bigomba gufungwa n'ibikorwa byose mu mujyi bigakomeza guhagarara. Olivier Muhasha yabwiye BBC ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ibikorwa ari bike mu mujyi wa Uvira. Ati ubwoba buri hose, ibintu bishobora kurushaho gukomera nabi. Radio RFI ivuga ko amashuri amwe yahegereye umupaka n'u Burundi ku wa gatanu yari afunze, kandi umupaka nawo wacagaho abantu bake nabo bagenda n'amaguru. General Gasita ni muntu ki? Olivier Gasita Mukondo utarimo kuvugwaho rumwe, amakuru yumvikanye mu nama yo ku wa gatanu akomoza ku kuba ubu ari mu mujyi wa Uvira, umujyi yabayemo imyaka myinshi imbere. Umwe mu bo mu muryango we utifuje gutangazwa yabwiye BBC ko Gasita yavukiye ahitwa Ikitashya muri sekiteri ya Tanganyika, zone ya Uvira muri iyi ntara ya Kivu y'Epfo. Avuga ko nyuma yagiye kuba mu Minembwe aho yize amashuri abanza, aza kugarukana n'abo mu muryango we mu mujyi wa Uvira aho yize anarangiza amashuri yisumbuye, naho kaminuza ayiga Ingozi mu Burundi. Umwirondoro we uvuga ko yinjiye mu gisirikare cya FARDC mu 1996, akorera mu Minembwe imyaka myinshi aho yari afite ipeti rya kapiteni. Nyuma yaje gufungwa, afunguwe yoherezwa mu ntara ya Kivu ya ruguru, agirwa administrateur wa teritwari ya Yumbi aho yari afite ipeti rya koloneli. Aha yahavuye ajya gukorera i Kinshasa, agakomeza kuzamuka mu ntera mu gisirikare. Umwaka ushize mu ntambara y'ingabo za leta na M23, General Gasita yoherejwe gukorera mu mujyi wa Bukavu kurwanya inyeshyamba za M23. Urugamba we na bagenzi be batsinzwe bagahunga. Yagiye gukorera Ikindu mu murwa mukuru w'intara ya Maniema. Mu minsi ishize nibwo yategetswe kujya gukorera mu mujyi wa Uvira, umujyi yakuriyemo. Ibi nibyo ubu bifatwa nk'intandaro y'impagarara ziri muri uyu mujyi. Bamwe mu banyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bahuza ibirimo kuba kuri General Gasita n'ivangura, ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bavuga ko bakorerwa muri iki gihugu, ndetse bakavuga ko bigaragarira
mu magambo avugwa n'abakuriye wazalendo kuri Gasita basanzwe bita abo muri ubu bwoko abanyarwanda. Abandi bavuga ko ibirimo kuba kuri General Gasita bishingiye gusa ku mpamvu z'imirimo ya gisirikare yari ashinzwe mu gihe cy'intambara na M23 no gushidikanya ko azakora neza iyo yoherejwe gukora mu mujyi wa Uvira. Ngira ngo rero murabyumvira neza uko ibintu byifashe mu mujyi wa Uvira. Amasasu yatangiye kuvuga, abantu bakomeje kwibaza niba M23 iraza kubona order guturuka kwa General Makenga yo kuba bahubohora abaturage, izimagarara zigahagarara, izi mvururu ziri kubera mu mujyi wa Uvira zigahagarara, abaturage bakabona amahoro nk'uko Goma, Bukavu ndetse n'ibindi bice bitandukanye biri mu maboko ya AFC M23 bifite amahoro arambye. Ndabashimiye cyane rero, ni Pilot News TV, mukomeze mwane nanjye.